Ke District Border Committee ke Belatung de Kesuarkar Jela ni kesni ke Leit jurip ikitan kaput jong ke South West Khasi Hills District. Hakini ke jing Leit jurip lalam kemat do MLA ke mau kerwat ubak renek deng tongkar haga jing don lang ubak job pingbop MDC ke Rambrai ubak Kimfa Marbanyang MLA Rambrai ubak Brolding Nongsid MLA ke mau That Rashan bat ubak Macmillan Bersat MLA ke Nongston bat kiwi-kiwi de ke Nongsen Shar Shnong. Ketika jing Leit jurip ke long ye ke Shnong Kuwa Para mau kerdum, mau sikar, langpi, aradonga, bat kiwi-kiwi de kishnong. Kuat don sampai Meghalaya. Bat hadu mentahi ke development bro nadu atau sung ke don Meghalaya. Firbai nagalang ke Leit, lihat nagalang ke job card. Nadu masih dong terus. Don we arbut kilang yong hi. Kata te don be. Dan re engineer baru hi don Meghalaya. Bat mendakane warga asam kuman marsnak tu strok ham kalakiu ku ba aspa bitar kalau don objection te kilas ge tang itu. To hang ni kadon ko tu PM SY hang tu ba Kadu belak pergi hoi. kadon dispute dah kanur kom Kadang jong asam, kadang Jong. certain portion kadang dispute. Tanggung ni, kena ke water sung deh. Kayak itu pun kesurok aja dan diki asam ke diki klaim pada katu. kami minta kalau ikan hang tu Ikan tu mut. ya baru kesurok Ya baru kesurok ke. Siapa? Nadu ke 1960. Before 60, kini kita kabar kita patah puasa masa. Harus bentar. Nomor film ni patah ni. Nomor kan yang juga kita susun kalau sudah mau kerja lah. Ikan jisya. Ni cukam mereka bodoh istri kita dulu atau sung. Lagi menurut lah. Waktu sudah tu atau mula pada ikut lah. Tapi sudah tu ayah kata yang lawat. Lagi bang istri kolong ba. Nak kalian jong saudara untuk kerja lah. Jadi nak kalian pajak awak nang ni mut nadu kalian waktu sumsel Shillong. Mut ba nadu pangiyo state ru idon ko Meghalaya development wadah Meghalaya barka asam petretang hatu waktu sum. Te waktu sum terus. Jadi hadin 1982 apakah asam kambut pon snak tu veterinary. Dol tu BC Borman itu balong transport dari BC juga nonstoin. Tekam council buat BC ke objek pada snak kimsa pada snak itu veterinary mal kata ke cakajungi. Jadi dia kredit nung tip hadir mereka. Meghalaya golong ka asam golong train. jangan ki dokumen jong kini gilan ogar hang ni kidon sa Meghalaya ni kidon ha Kiba kambun dah kayak original dokumen kita nak asam. aku semua bangini orang sikit Siapa dia estate? Siapa dia estate? Ndai hadi dia estate. Siapa dia estate? Nama siapa dia estate? Katawa ka lomba ini kisedar yang si jerngam berulang kiju ai patai karo. Kata keren di siamo. Siapa dia estate? Tigi briu nam taka jing ka convenience ki apa ki kam jaka ki habis start puasa. Jadi tanggal. हमें कोई सब मेघालय के अंदर सब मेघालय फैसिलिटी सब मेघालय का अभी देखो ये खरन है वो भी मेघालय का अभी वाटर सप्लाई आ रहा है वो भी मेघालय का वो रोड पे Meghalaya है रोड भी मेघालय है Aro khathong ba? दोनों Meghalaya है ना या चेंगनी मिनिस्टर साहब अभी हम लोग कल मीटिंग करके एक डिसीजन भी हो गया हम लोग मेघालय में रहेगा बोल के हम लोग कल तो उनसे का नाश्ता करना पहुंचा दीजिए बॉर्डर का मेंबर है ना इसका तो हो गया हम लोग हो गया सर बहुत अच्छा बात प्रेसिडेंट भी मेंबर होगा प्रेसिडेंट भी वो हमने सर से बात किया अच्छा मैं बताओ मीटिंग song thu tuli snap hakam usulala penbet yo pot sam itu leti bakadon ke jing ya trelang hakaba nakaliang jing no sasnong no sathau nakaliang kisim nakaliang jong kidong yalam haka imlang salang kisang halang itu leti bangidon kata kemesim bangi kuat sisa ban sop no ini problem ban penbet tak kali jing hoi nakaliang jong artli ki step government kajing ya keren kini berhak kalau ubah sekam hadu ke terjadi beradop dari kakip teknologi dan ro se ki way bahagi snow bahkan bahada ki way ni long open ya kata terpar ro ban ai ki suggestion dengan don ki way but option buat hamha anum don hi ban ong ban nom tre ban priang kita suggestion jadi mereka kata
Ini nak kalian dari komite gidon hang ni, gidon manga kum chairman, iba Ebrol kum co-chairman, gidon ru kini ki members, kini ki honorable MLA gidon hang ni, iba Max Milan, gidon iba Kim Farm Ronyang, gidon iba Jikur Merthong MLA, gidon ru MDC, nang Rambrai, gidon ru iba Pangliang bani ex MLA jang kene Rambrai konstitusi, gidon tak musim jang kaji trelang, panuat ikene solution, bat ngikbit anti hakaba ngin yo man pendek ya unu putusam hakaba baik kilo don kene kejing ek makau na kene kejing pej ka bangela pej ketukut ne hakajing haka observation kejonga bat kini ki members hakajing ya jing tas ni iba kadon kalat bani pendek bat kata kalong ba let's say da kata kaji terang ong rumne bat ka weide ka bangamut bat ong ba hakajing haka observation jonga kadon kam bangin respect ya ka will ya ka mon jong kipat ba kata ka banga suka pasat hang ne ha pedeng jong pi kino tok kobor bana kele jong ngi lepek ba bat nginda kerpat ya berarti lagi state bangin respect ya ka mon jong kino sok kata ka bang kam hado kata bangin burom ka mon jong kino sok ka ke jing kwa jong kino sok bat kata ka long breu man breu ha bakila syong kila sa la kata husna ma kata pasnam kadika hok joki bakin yo kata kajing angnut joki no syong kata kadika jing kwa hakajing pej jongi bat ngin sapasang pasat ya kadika jing mut haki art ligi state ini committee bat ngi skam balase to some extent kandon kajing lakban pediang ya kata kamon joki pajba hakabede bat kata kajing ong bandon hakanu ka state lakin don ha asam lakin don Meghalaya let's say kata ro kadika wene ki factor hakabangin shime kajing rai bandrai lakin don ha asam ne Meghalaya da kapasngap ka surjo pajba hakini ki shnong ko ni gini ke thaiñ ke amchak ke bodar Assam bat Meghalaya bat yi kwa ban long bej ke Meghalaya bat yi baro gini nong chung chung ni kwa bej yo ke Meghalaya kam kata